Ko korke u hufanga mo I he ngahi tala whata ko doa be whata boa pa me hen pui yang he mo e ki ka ta whanga mari ko ni ke wha hoka tuai mo proklama mawa ko e o e whiwhin ko ma hwene whanga mari ke whatala noa ki he e ki tokoni paremia ona poto ke tata nela fusmalo ko mai hen I he whiwhin
ke whahoko atu ai polokalama ko ia o e whiawhini pa. O me whātawa pe kuongo le rea peke te motol ai tau polokalama ko e whiawhini I he atape mo le o whewhetu ku ke whanongo ai tau polokalama ni ku atu e tai loto whiawhia mo e tai loto mawhana ke te motolu I he e whiawhini. Taim tatau pe ko whiawhia ki tai ai e ki ton paremia I he whiawhini ko ngā ki he polokalama e whiawhini malo e tau mao e whiawhini e ton paremia pa malo e ngahi ngawe lahi ko tau pe ko ilo I pe ku ke lotonga I Australia a whiawhiha ke ton paremia whiawhiha ke ai wholau ko ia ku whahoko ki Australia. Wholau kana whai mai he weekend ni. Ana mau whenke whakakato whatongia ki he whatahana e whai hen koe conference. Koe. Koe conference ngai whonua Pasifiki ki ngai ngā lalahi. Koe Pacific Infrastructure Conference. Pana e o mai ke ngai whonua Pasifiki ke talanoa ki ngai whemau ka nau tolu ki ngai ngāwe lalahi. Ke whanongo ki ai Australia, tata te whito piki Australia. Pea nei hau kepa mo ngahi kupu whamahapure anga ia hange ko World Bank. Pangia mamani ko pangia Asia. Pea mo neba mo Amerika ai. Na umai ngahi patungau ka Amerika ko na tonga ngahi mea koe ki muli. Department of State. Aina wharewa talanoa ki he paropalema koe ngai whanua koe Pasifiki I u elia kawai e talanoa koe ke whiliuliwa ki e a koe mau anga iwi te tau whewhe e vewe koe whetu taki koe maa koe e vai mau moi me ngai family e whakamalu whewhe kakai e koe ngai ke nofo anga ke whale Pea kawai mo ngai ngala lai hang koe hala na mula baka puna. Pea mo ngai taula. Ai koe lama mai anguia pa mo ka ofisa pe mi hanga punga ko tongai ai koe meiteki pea mo punga koe moi infrastructure. Ke mama o talanoa koe hai ai ngahi mea koe tonga ko whimau. Koe. I he tawha koe ni ngai ngala lahi. Koe tau whika e tau tō koe whika ngā ue pe. Ai au tau tono noa ke tau tolu e taha piliona. Ano ai koe tau ngahi infrastructure pe koe ngai ngala lahi ang koe wafu hala pere anga. Malai waka puna. Ngahi mea pehe koe tawha ke mau ngā iwi. Ai koe ngahi ngala lahi pehe tau tono noa. Tau whima pe koe ai taha tau whima e taha piliona. Ke tau hanga o whakalelei aki e tau ngahi ngāwe la lahi koe ni ke au ke tuongo ni matu waki. Ai whiliuli waki ai. Koe mai fuki koe panga tapilo na koe panga sisi koe panga la. Ki talatu e tonga e ngai whi mau pia whakaukau ke ngai whonua koe ni me ngai panke koe na nao mai. Whi mea ku ngani e ola lelei ke whai ke hatokanga ma tonga. Ola lelei he ta whakawha social me ta whakawha nomika. Koe, o ke iongo mai pe. Koe. Koe tū whoki tai ni mi whoki tōn paremia mahina ka te au koe na kamata mai whoki ai ho mau hoko mai ke pure anga I he tauni na e ai ngahi ngā ue na ke tokanga lahi apito na mau lava atu ke ngahi wheitu tatau te whitu ke ngahi wheitu koe ia na e o wofi ke ngahi ringa ngā vewe na ke hoha apito whikau aki pia moe malu koe na uwai inu pe kei malu koa pe ikai ko ngako ngahi kona ke tau tāna ke atu he tau wewe atu tuku he wheitu ofi holo ai. Ai ko pataha ko nung mau whai ki Australia o ku meimei e ao ngai a ki tonga I he meimei tawha aki ko ia o na ke whahoko ke ai hoha I he kamata mai ko hopure anga ai. Ko taimka na mau ko whai ko tala noa he ahi kona ko tāno ke na kamata whuki whepuere tauni Ki rua hakat ki hapai alat ki wawa toi fuki ngoni wa ki wa ki na ha mai ai ngahi tono no e ngai ta fa lahi no sio wi ki e mo fe foi te mini whakakat ka pe e whatata ko ni so lang me ki ai hake ai veve o ta para pale ma ta tu ku alu ke tu una veve ye to ko me ko fa tu ta ma ki ta mo tu una pe ka ke fa nga we ko ke to ta na ki le va kona ya wala hafu ke mau anga vai Okay, ni hafu ke mau anga vai
ai ku hinga ni mga vai ko lolofon pa ku to hafu atu ke me ko la la ma mo me ka kai hangi ko ngai fitu na fa ngota na mau me mo me hang fa ngota ki ngai hang paka ko limu ko ngai me ai e ala movete konaia i he ngahi fitu pe ka ba ka ki tau whakauka tato ki ka hau ka whonga tahanga ki tau hanga to ai ai vele ki ua tāna ki ke hoko koe kona e hoko e whakatamaki e ki he kakai pa mena mau talanoi pu Spain ni mo kauta aku na woki na ulu ke whengi foto e me tatau ai ka mea kam na ulu whengi whai ka hono liliu e veve e ke mau anga iwi pia e liliu ai mo mea te nau tāna ki o aonga pe ai ko e waste to energy strategy. Ai ko me wala firma ko tonga ke tauhanga o to ke kona ko ni mo finga e veve ke mata o me fonua ko ko tu ko tonga tapu ko tapu hi al pe ke la he veve ai ka kutuai ai fakau kau e ko ke tauhanga o to e veve na ko hi ai ka e ko hi ko mo anga ko me ta ko e tafakon ke ngai taulanga na matala no lai me ko ni pati ke mana tu solo ko fanki motu e taha i wa fanki motu taha fa i hapai mahalo ko motu be ni mahalo ko na ki wafu le kaku o ku ta u ya ke wafu e fanki motu ni pa ka ke wafu e fanki motu ni ai ko me fiak mo me fa mama na ko connectivity kama ke tau hanga whakawhetu take kakai i ngahi mea peni infrastructure. Ia kakai tanga tato tuku ki mua. Leave behind. Hange koe ta whakoe ki communication whetu taki. Na toko sene mau tuwhai Starlink e whanki motun ko tāno kei wawa o ko maha pai. Ta koko ki nalau na to connect whalelei ki toe ngā ho tau whonua pa momu. Ai koe ke services koe tai minia kai ki lava maulele signal koe ke whae ke telefoni, whae ke tahe message. O tengi ose mau tufa. Ka mo os kamata no tufa pa kuala hanga ia liliu e mea lahi anga namufu. Te nau lava maa whamatala ea ke taima. Te nau lava o tuaka nau koloa ki tua pure anga. Te nau lava taa ke whare maha ki a hawaka whakatamaki. Te nau lava tu take kau polisi ka kua mea whakawaya yame. Ai ko ngahi palo palema pehe o ku whepaki koe moha tau ki whonua. Pa pehe pe mahal mo ngai whonua e pasiki. Ngai pe ngai whonua na nau whamatala na palema tatau. Kua mai koe ke malai wakapuna. Koe ongo niwa te ke kia malai whakalelei ai. Ko haapai ni ongo lahi whepuna ki ai pe sisi pe malai ke toa kia wakalahi tatau pe mo e ua. Kita whakoe halapure anga ka kai ke whai ai ka pai kai ke whai ai ngā ue ia ki ai he taimini. E hoko koe palo pale malahi he kaha uha tau whenge toi whakalele. Ai koe umengo ku o hoko he taimini pa na maua ko tala noa ki ai he konferenisi koe niki. E mai toko ni he taimini. Ai ngā ko whai. Koe tahai palo pale mai o kamata ke asi mai he taimini. O koe tau housing crisis. E whakanofo anga koe kakai. He koe kakai ia o haa mai e koe ngahi kulupu ia koe kia haa kere ia. Pa koe kia nau api unau nofo ai. Pa koe whahinga ia. O koe kia haa whale pa koe kia kere pa unau nofo tuku hausi alo pito a kolo pa unau kole nofo holo a whetu. Koe ta whakoe ni ke mo ui te kei ke oskotoa ngahi motu ui ki ia he kiliniki. Ke hau ki ai service koe ai whakai mo ui. Koe ta whakoe ki he vai o ke ai pe ai ngai whetu lahi o ke lava na tolo hake vai me lo whanua ang whaki o tu motu. Ko pau ke mau whakaukau i ha whaunga ke tāna ke ha nau vai ki he ngahi ngā whaka aho. Ai mau whenga he o tu motu ko wawa mua pai ki ave ke taki ua na tanke vai. Ka lau ke nau tāna ka vai whenga ke nau mo ui. Ai ko whakaluku fua ngai mego ni solo. E apu ke whika koe nau tāna ke ni anena. Tau whenga taha pilion. Ai tau ngā koe ni kau kai whuki lawa ea maa koe tāna. Kako mea ngai lele he konferenisi ko niku o whanongo ai ngai whanua ana tolu e paanga o me toko ni ke tangi ko whai ko ngai whanua ko tonga ngai whanua ke ko pasiki. Koi. He ku o guai whuke ngai whanua i murini kuna o se hanga na tolu o ngā ue aki hange ko vai tawhe ke mao ake ngai ke mao anga uhila he. Koe o
te ngai whanua ko ngau e ki hono tutu ko e vewe ke mawai hange ko ke whamatala ki ai. E ko wakai ki ai ki ka pau e lava e whainga project o ni ulahi wo ke tau vewe i tonga paku ai pe masisi e tau ki whanua. O ke tau ki tāna ke pe vewe whotu unga ko e lahi hange whetu e mau he more he tukuanga vewe i he e ngai whetu ko te tau ngau aunga. Ki ka koe ka pau e lava e project ko ia ngau lele au ku ke wakai ki ai e tokoni lahi ke te ki tau tolu i tonga ke whasisi e tau vewe ai pia mo aunga ia. Koe whakakaukau whukoin koe ke liliu e vewe koe iwi. O kun henga solo wa palo pale mai taha. Te tau tāna ki lewa tatu e lelei ki ta whaketa. Ai ku tau to e vewe, ai koe kautaha koe na mawo ki a sio ki ai koe kautaha koe wiko wildfire energy. Ai ku nau osiona to sio ki nau pēna tolu koe vewe koe a nau lumo nau toko lahi. Me toko lahi tatafu a nau lumo wawa. O kulanga pe ke tu uai ha whaahinga whale ngā we hanga me kou nau tāno ki ai. Ke ne hanga liliu e vewe ki he iwi. Ai koe iwi e koe au aluia o tāna ki he uhila. Pe mo iwi mawhana. Ai ku ne lava lewa ngā ke iwi e koe konga iwi e ke mawanga uhila. Pe lewa konga e iwi koe iwi mawhana. E lava ngā ke ngai me kou nau whima ke tutu ha whahinga mea hangi koe. O nau whatātana toi kono ngā ki haka koe walita. Koe. Lava na tō tuangi a te iwi mawhana koe ke whahinga. Kako mena na tala mai koe vewe koe tāna ki ko tutu. Koe peseti pe ua ku toe ai. Au nau tō mai lema peseti ua vewe koe na tutu o toe ngā. Ua ko ngai whae ke whakalelei kele kele. Ua ko ngai o ku hoko koe maka maka. O no pēna tō koe mea koe e lava ngā ke tanuala. Ako nau sio koe i wawau e lava tuuai e whale e taha he koe saista tau e munau. O nau sio koe ki tonga tapu e lava tuuai pia mo e whale ai. Pia e tānak mai me vewe a hapai mo e uaki. Ako nau sio koe ki he lahi koe ai vewe koe e tānaki na e whakamahina. Mo e tau kotoa e lava pēna o tōluia o whakatuuai ha mea peheke. He kono nganso, he keke tau kei aki kumi hawhi tuu ke tuu ai hainianga ve. E whono e luo koe kata hoke luo ke. Ka koe ke tueta minu koe ke ilope koe toi hiki ki whea e tapu hia. Ain tonga tapu. Ona wasi ave ki he poate vewe koe Waste Authority ai whehui. Mai anga mo palani koe hai mea whai ke he vewe tai tō noga hoko. O pau tau anta tonga whonga ke he wai. E whakauha vewe. Koe. Koe maho inga o pito, tata te whito ke tau tala noa whoki he vai inu, koe na whela we i koe e vewe me vai inu o whia mau whoki e whapapau i oku mo uile rei e tū koe koe ki hafu mea whatu tāmaki ai. Na e pio ke o mea pehe i he le taimi koe na mo pure angai, te mo whea mau ke sivi ma ngahi vai koe u whakatau koe tonga hanga ngahi vai koe ku i he hina vai. Ke whakapapau i pe koe ngahi vai koe a oku mo uile rei moe na koe Hawaii pe aku utu hake pe ia meha kane vai uha o mai o ai he hina o tufa mai ke kakai ko ai ha whahinga ngāwe ko mai me ta whaaki ko ia ke whapapau i pe koe ke uwai ko ia o ku kau pe moe he maa ke inu he kakai. Ke tau parpare ma kuene solo ke vai ki he maa to ton ke. Ko ke ha tau nau whiunga tonga ni ke ne. Ke ne whai si whaau liliki. Ka webe sivi wala whai heni o tau iloa ngahi ne ni ko tonga tapu. Tu whatu tāma ka pito tonga tapu koe hi koe vewe koe kui o lunga. O ku lahi e vewe koe, anko ui koe e-waste. Vewe koe mea whaka elektronika. Ko lolo me ngai transformer. Me ngai me sini. Koe ngai konga mea lele. O ku iai uka mea. Koe fuoloa me koe no tuku tai whai ke hangawe. Koe alwe ke ne tāna ke konga o hafu koe ke mau anga. Nā ko haa o pita ui ki ai. Koe hi koe vai koe o ku tau hanga ngai aki koe konga koe hau me tāna koe vai o hapa koe konga koe hake meila. Pana as whai ai tūtū ni ke po ngā mui he kona tō te nau sive vai koe eko hiko vai whai ki inu. Ka koe tesi koe e vai na maos whamanatu e matou ki he poate vewe pia moe patu ngāwe koe whonua. E nau whai mau pe ai sivi he ku mahu e. Pa ku mahina mai ngai CV gue ngai me asi i he vai ka tonu ke fai mo fa hanga we ki ai i he ne tu atu ko ni ko hina hoko ha fatamaki e ka ha. Koi.
Ai ko ni tu ngai ko ai hina ma o si sivi bia mo to mo lolo ku ai fai to o ko ni o akau Koi. o si to mo lolo ku fai to akau e tonga forest na ma o ave ga na te frato kanga ko pau ke na hanga o mai ola o sivi ke ma sio ki ai no tana ke kemkari no fai ke fai to akau Koi. pa ko me ga solo o kai ka me yo frato to ai ko me yo faka va ve ba ma me na mama tala no he waste infrastructure kon fe is kan ke si ange pe ha ngai phone wa na ya ya Amerika pa ya pa mo Australia ke da si ange ke me ni ke fai mo solo ha na ho wa fata ma ke ka ha Koi. Taimi whake ni ihi o tau tala noa ka ngahi ngāua pehe tau ilo aunga ki he whonua. Pea ku me mei loto whake toko lahi taha ia ka kai ke whai mohoko rewa e umea ke whai mohoko kau. Kai whak tau osi loi pehe tau koe ke pehe anga ai ngā ue ia me ngahi whonua ke ta whito ke ngahi toko ni. Aia ka pau ko ngahi mea pehe o ku ke whafua ka ahane aunga ki tonga koe me mei ko hae taimi po lolo e tau whiha. Pea lava rewa ke toki whakahoko ngahi ola ko ia me ngai whataha ko ni ku mo whai. Ai ko ve te ka ko toko ni ko fu ka ve te ka vilo va ve Koi. Ngaba di tau tano ki whakalele e hala mala wakapuna ngai wafu. Koi. Anga whanki wafu ke whanki motu ko ni whainga tā ia ko. Ko tau talano tatu e ke tau e tolo. Koi. Ia uia tau e nima tatu ki hoko. Ai ko me whainga tā. E ko hifu ko whakapaanga ko ngai ngā pe mana tu ko whakapaanga e ngai whonua ko whakapaanga pe me mea tatau. Ko tuku hau na tō me ka kai ko whonua ko ke whae ke langa whakalanga na tu. Pa nau, ai wa tō. Ai ko poine fitu e peseti e nau kolo a whakawhonua. E nau GDP. Ka ki au e peseti taha. Ka ko poine fitu e peseti taha nau kolo a whakalufu. O ave ke tō koni ngai whonua masi. Pa poke na ona tō whae li pōti o nau ngai whonua ke ko hae tō koni ai ke whae. Pa ku tatau na ia mo anga whakaamu pui anga aho ke whātua koni ngai whonu. Ai ko mego mau inga ko solo ko ai mego mau longo ai whalelea. Ke o mai hato koni pa ngai whakalele i aki hupau ke ripoti pita ngā ki he. Ai ko mego mau inga he kapau he kai ke ngā aue pehe. O tau ngai lele ai pe hau e hatahai hanga atita seni are pe ko Anti-Corruption Commission atamu. O kon ko ila ripoti na kai ke whai whakalele ai ke pa anga tokonia ai ngā aue na mai ke. Pako tai mea ku tuai ai te ka fuwete ka. Te nau toi tai mi pe ai ko ape kai he ko ke malu fe unga no atu mau panga ko mo sistemi ko ni financial management ke malu fe unga. E ta ko glava pe ai whakamole ai tai fo he procurement ni ngai mea pe. Koi. Ka paka ke tangata to ai ke malu mo transparent mo ataki tu. E tuai e te kai e vai ko e te ka ko to. Te nau tamata to. Ai umea ko ke mau mo malu ka toki ai ta langa. Ai ko mena mo whanau mai na mo finke pasi whakawawawave ngahi lao. Lao ko ni ke money laundering pa mo proceeds of crime ke tukuia. Ko mea ko ni whikawaki pa mo e lea hataha ku ngau he puranga ke hala whai hataha. Ta te whikau taki o spasi moia. Ko fraud policy pe ko tutun ko ke kaka he ngau e puranga o spasi moia. Ko whakawawawave ke tātāpune ngai matapa ko kai te kai va te ka ko ni toko ni ke ki o moma. Koe hala pure anga fok ko taha fuki ha tau palo parema. Te whito hange ko ke na ke mea mai ake kamata ta proklama. O ku tau tō mui ake tau tō le taha piliona ke ngahi ngāu e o fie mau ka pau tau loto ke tau lue whakataha me ngahi whanua koe ni ku ofi mai ka tiki tau tolu nau whakalakalaka ange. Ka koe hala pure anga fok ko taha i ha tau palo parema tau tolu tau whihanga hangai moia. O ke ngata pe ia i he i kai ke lahi ai paanga whae ke ngā ue, ka koe lahi ko ia ue sia mina tula he uha. Nā kui papa ufoki i siulai, a mau leare hala lahi koe nea fu o leare ki malawapu nā ku mau to hopo holo he hala, pau whakau kau, koe hala ku kovi au pito pe hawhainga whi tu pe papa. Pea mau toi leare matoi hala ki te fisi me le matoi ki te fisi, hala kana bari tā le rei, pea tanu le rei, mau te kolosi mai hala me holonga alu ki whitu ko ni kuai a plisone o kutoe lelei apito ai o mahina ka te o kuai ngai hala e o whai pe ngā wei he taim kotoa
ka tau ke to mui pe tau toria ke lava feau nga hi mea ko to pe i tanu hala ai ko ne tu ko ni ton pare mia ko ni tu ko nga hi ta fa ke tanu hala te tau le pe he pe tau feturi pe mono me mau pe ku ai pe hatai mi te tau va ve ke chap pe tau ta pria na ko ke ta no ki ai ke yo ke futun ke tau feturi o pa na fai nga we ke na pa na fai mo fai nga we koi i do ton na ton ke fai e kan tu ke mini na marutal mau kamata me o ta unio lele mai ai e ma honga ai programa tanu hala fafonu national road works program ana lele me tonga tapu lo ki lele o ke va ta ha ai ka pati ke te foki te mini ki va mo tonga tapu mo hapai mo e lolo tonga lele e nga ke tanu ka ko menso ko estimate ko ke tanu fo kilomita taha ki tu nga ko hingo ke ne matu waki filiuli waki ko ai gu hinga ke ta fe ala ono ta ke o si ai hala ko kai pe ke fe ka fe unga hala ye go hi ko maka mo me nga ko sai ke nga we kai pe ke tu ngalita pa fa kilo ke ni makilu foi kilomita ta ai ko me ko tonga fa ya nga we pula nga ya o kai ko ngai hala la la au pito ma tu ku ke World Bank ana ko ta no ke ai te ke le foi hala la au pito svaltale le o malo fa panga he World Bank tono fa panga na to ki patse pe kilomita taha o me fika ko fa kilo dipende pe fa la ko hala mo matolo fi ai ko ata pe me 1 kilo 2 kilo fa kilo albia o ke ni makilo ai faka mole ki no ngai fa le ke ni matu wa ke ngai ha ko fili wa ke ai ko pango mata mi ni ko ma fu mo no levi ko vai levi vai hello pensini mo tisa o to ma seni ko tana ki ma wala ma pe valu miliona ke tawa miliona ta pe tana me ngai mo ua ko he hala burana ai ko pango ko ton fa ke ma nga ko tan porque mo mai kon kita fa pango ni o ku to tana ki mai pe me fika ta ta ko ta hawa ke ta fa miliona ke maulele ai ku ma te mawa le ke tu o to tonu reva ke o fu tau feturi lo ai tanu mo ya va ko e ko hiku sai tanu ni ai time ta tau ke fi ma pe World Bank ya ki Asian Development Bank na malanga ngai halfa ka la ngai hala la lahi na fai na to au ke tu ma ko ta tanu ko tu fu ko nga fare langa fare fu ko ta haia ko ni he ni guna o mai se hu ki ta fa ko ya ko ka ta fa langa fare ma manatu ma be i mo fare area taim ko da be na mo huma pure anga ko mo lere be mo nga tipe ti fare a o ku fe hu i ma be e ta fa ki ko ni ko ke na pure anga ta ni mi ai fe hu ko ni pa ko ke imagine ke da pe ko fe hu i fa ma to ato pe fa o e ke ma be ka ko ton pare mia ko fare ne fiha kulanga ai ko me ko fe hu pe ko atu ma be taim ko to fare area mo fa no ko fare ne fiha ko mo osilanga talo mo ho ma ko ke pure anga pe ko fe hu ia ko atu fe ta fa ko ta ulanga fare a mo nga we ki ai o o mai na ma to ke o mai ke fa o se nga hi fale e wa ni mai no moka ke fale tolu i fonoi ai ko nga fitu ne we se ko tsunami fale tolu i atatasi nga fale ko tu ke fale ho fu topu hikima ka no polo ke fa os ai ko tal fu no fai lango ni me no wo pe a mo fale tafa i mango ako mango fu no hiki ai ko nga hito nga fale ni na te kai pe ke ya uia talu kamata no langa me no wo wa o te kai pe ke os koto langa ya no fai ai ko tu ko tai mini o kuma osia ki hono langa fale ko tu pe wo fi ki he ono no ta min ka ko langa mi ma ai ka kai go ni ku mo na o ngai api i vela kai ko target ko fale te au ke ospe ya le pa ko te au go ya ku lava ai ngai api na kai pe to lava langa na fale na to ya ko hi ko vela ko fanga fa na ko vela pe ko fale ko na no fa e na to langa fa pa na no fo la pe fale pola pe teniti ka ko men ko hoko so ni solo kala
Kita foka ko ke kahau e kuai ai palopale man no whakanofo anga ia a tonga. Koi. Ango na tano ke nena e kuai ai fika mai statistika ko familia ni mangiau tu o koe ke nau nof na to hafare to tau ke nofo. Koi. Ai whakafuafua ko mau tolu o kua o ngai familia o fie mau ia ka fale uleleanga kua wiki he ko tipi ke tolu afe tupu e wha. Ko mea fuke nung hogo son ga kai ke tau addressing ko uia ko housing crisis. Ko palo pale mau ko hau ke tau whipaki. Ai a koe kakai hala he kele hala he api. No fo hili le. Ai na tuku hausia na. Ai ko homeless e wa tau. Ko lewa ngahi api o ko nau nofo he fale pa ku teu pie ke hol. Pa wai ai whahinga nau nofo i he api kai koe api au ki nau toa. Pa koe palpare mani ko tene veteki e nofo ai ko tene veteki family. Ai koe manatui ko building block ai society ko family. Ka wake ke nau nofo fale lelei e matu ko family. Kaki nau na to mo he lelei he kaki lama wako lelei kau le kaya. Te nau iku alu na toke kau ngapi pa nau. Koe kau le ni nau alu tagai. Ai ko movete anga society ko movete a family. Koi. Apa ka teke anga fale lelei ke nau nofo ai. E kake ma po mo nofo ma family. Po teke sio pe ko ai family. O ku pehe eso. Ka pau nau nofo ki fale o sisi. Pe kai ke lelei. Me ha ko palpalem. Palpalem ma pe nofo ai ka mata pe me aloa. Ki hatu unga o ku kai ke lata family ai ko fale lelei. O fa malo ke sasko ni sasi su klas ka mana ni aki muni na nau hanga o talamai na mai fale wang ya e mau ngai ak e langa ka nau fata mo na to ke kau masiva up e wana programa ka humanitarian ai de mau hanga to ngai fale ke ka no o mai he fika ko tu be maga ni mano mai ni mano langa mau hoga toi ko me ka ta haya ko habitat for humanity au fai na konferensi hono ua mai ki tonga e ka hau te ia o lea. Ke tau siwa ngi ke mea koe ni ko crisis in o ha. E ka pau e kai ke lelea api e soni o saiba hoko koe home ke family. E mātuku pa e alu e kau me family o kau he ngai pau pa e muen tau tana ke. Ke toko na tapu ko fai hia. E koe ke te hoko a api e ka fitu ko fai ka hala. E koe ko fitu fe unga i ke whahana. O me ko toka ngā lahi ki housing crisis ko ni. He koe ka housing policy e puranga po i ka lao e puranga ke housing. Teke se no sila mo aseria. Koe Department of Housing. Koe Minister ke housing. O ka tau minister pe hea tau tole. Koe whatongi au tuku i au. E taimi. Aia koe polokalama koe ni ke talanoa ki ai o ku koe polokalama ia ku ui koe tāpani kare pe ku kehe pe ai polokalama e koe ni kumowhinga koe ki kapai lava fotu ha whainga ta whaki pe. Ke programa ko ia na kamata mai pe no ne lele mai vena si kamata pe langa ngai fale mai ngai family ni. O ha wai be o mai ko ki he tu ngo ko ku ai. O ko ngai fale no manga ki ngai fale container ga na mai si ai na. Koi. Ana se na tuku i wafu ko vuna ba hiki ma tuku he moi. Ngai fitu ke tu ko ngai fale ko foi fale e te au ua no. Ai ko foi pea mau ai taki ua ke fai ko la. Ai ko ngai foi fale mau ngai. Mo toki toko ni mai pe ko ni ai siasi ko ni mamu. O ke he me ngai fale ko na lang ke tsunami ke ma tu ke pa ngai ya na fa me ke toko ni me muri pa me pa ngai pulia. Ka ko lele tu ko ni lele he la ni ko. E ko le ngai fale ia ki hatoko. Fan ki fale ke mai ke foa ki ange mai fahi. Fo whakao wha wita no whanga no. Koi. Koi, na e whakaiwhangai whare container hange koe kuke talanoa ki ai na mo o hakepe o pehena e tuwha ia he kau minister pure anga koe ni ki mua. Tuku ke he pia na au whoki he palapare mana e pehena e whaoa mai whare. Kana ke me ape poko pehe ka pau koe u container ka ko ave ke kakai masiva ma kakai unau fie mao mea ka heka ki te whafoki mai. Kone tuunga ko ia ko hae tuunga ki ngahi container ko na pehena e tuwha ko o sea container ko whafoki mai pe ku o ave kotoa pe u container ua ano pe fiha ko ia ki kakai. Ana mau cheke mandoi na ave ngai container ni na ave he ko tuwha ki komunista me konga ka whafofonga.
Ala mau check ma doi u container ni ko si nga ke ngai family ba tu be ya. Koi. Ave ke ngai family. Ka to nga ko ngai container mo si ya mark pe fi tu ke ke tempe fi ma wek fa fo. Ku fa fo mai ke ave ke fa ke lang. He ku masive siva ni mai pulanga ke ha pa nga ke fa fale koto ngai family ko tano. Family ni mangeau. Apa to tana ke ma fika ko tano ke he va e to lua fe mo. Fa fe ngai family ko pese te wani ma ka kai e solo to lai ko to na o na he level ko masiva ai ko ui fa ka statistica ko hardship because multidimensional poverty o ku esia na no fo he faingata e ka pe to la na to rehabilitate pe to ta ke na lunga fa ka no fo ke lunga he la he faingata ke na lava to tong fa le na uhila ba ko me mo ave ko ni subsidy ko uhila ko to tongi o yako fa ai ngahi kolo mo ngai kalap kawatonga ke na to koni to tongi ako how in gen level ko funky fale ke am anya ka bade tau fika tu e to ko wa mano ni mafe ko ngai família ko he to e fa afe ke fa ka to ko fu fika lahi ka ko hai to koni mai he ku ka pe fu ke lahi se ni de po nga to ke fa ke nga ma to ma ni ma milion na ke fa ke nga ke ngai ne pe o ke ha pa lahi ke he lahi ko e nga to ton ko ke fa ke kai pe Koe, nei whake homo taki paanga taha kilu na e tari he whare area ke wahe holo ke ngahi wahenga taha fitu ke whai ake nau tanuhala ne ngokulere he ai programa tanuhala pe ia e moi koe hae tuunga kua uki ke tuunga koe le mahi no ko pau peke ngā we ia po hape han taimi e toke ate ngahi wahenga o ngā we e paanga ko ia pe o ku wai ha taimi whakangatangata ku pau ke au ke ai pe o si lewa fo i ofa ko ia tak kilu ko ia. Ai ko mena ke mahino ke au ia ko ni sa ke ngala lahi mo tanu ko ngai ala. Pe ko hamena ai ke to vai ke tak kilu ngai vai nga. He ko ai ke fai ke tanu hala ko ke tanu hala ngai office vai nga ko tanu e hala fai e bongan mo. Koi. Ko mahino ko he kai ke to me apa na pehe fale ale ke angea ko nga ko na pehe ke wangi kana ange pe ya ya pa mo tutun kana to e kai ke atu ai vai ko ni pato hau hata he mala ilisi te tala mai ke totong na siona to lia o kore ki he pektai ke netan ya ko na na fai ko na mai pe tala mai ko foi hala ke tan aska pa na ma va hele ka hanga e moia fa estimate come me contractor mo fa estimate pe fai nga. O tu de mini o ti ke os ko to ngai va ngai. Mo ka fa nga ha mata la mai ko ngai hala ke fa no ta. Po ko so ang pe fa to na to ka pa ya ki he fa ka si kan ma ha ni pe ke nga. Pa fa fok mai ke moi ke ko te tan hala. E ko e u opinion no mili. Koi. Ko tunga ko ni o ku ai ko project ko hala fa ka ko ti ko ta ha ni ai project ma uinga na mo hu moi ha preanga ko ni e he tau mo ake whakahoko i hingai uhinga le rei hanga ko hala hola e kakai ke waweanga e na hola ki uta ko ngai uhinga pehe tak mahina be ko project ko ni ko project lahi ni a fie ma uia ke whakama abo pe ngai mea ba to ke whai ko e ngā ue ki ai aku ke i whai bifo kono whehu e tokola ko hai mea hoko ki hala whakawakawa e whai a whe na i bifo ke ngai oha ke whare area behe ke tuku e project ko ia ke pure anga konte na hau ke na tuku mai na tole le ia ka ko ha tu nga fa muy o ku ai project ko ia o e halfa ka ma Pe ko nga we ko ki mai no pe ko ai pe ko ha ne ka nga na ki he filio li li ha pure anga ko nga mai no ke fai ko halfa ka ko ni mo ja ta o hengo fu no are na ke fai mo langa ko hi ko menu ho ko solo ko to ko to mano ni mafe ko na no fo i nuku alofa se mau ke na hola me nuku alofa dai mo ko fa tama ko se mau hala ko ni ke ni hanga o vai ka kai i dai go na fa e hola ka ko ke ngata pe ai ba was mahino ia e World Bank pa Asian Development Bank a nga fa economic ko o hala ka ba te ke sio ke vai ko ha ke o ko ne ma kere ko ki ngowe o tu ai malava puna fa va pu ya nga ko no mau i ko ngai me fa tak mama ta va hinga hi fo te na ki na to ke va hinga ha
O hanga he hala whakakawa ko ni neongo koe langa ia ki he hola ko he ngai mea whadamak whakanatula. Ko hi koe ke hoko whakaaho ia hoko whakatau ko whakatau. Ka koe ne ofi koe ki hono o mai e ngou e ki he marketi koe tau tai. Koe alu e taki mamata koe vave ai au ki mala e wakapuna koe vave ai au mai ki he ngāwe ki kolo. Koe fu lelei lahi. Ko tau ai koe ke pehe, o tau tari ke he whiri ke tu hapuranga hoko ke sio pe ai pe kai. O kukai ke whie mau ke ai pehe e kosi mahino e ao ngai a o hala. O koe ke tonia ke talamai hatahe, o koe pure anga e nai haun ke tuka tuange ki ai. Koe tai ko mahino lelea ngai ngau e solo ke whai. Koe ke kawai politikare. Ai pehe ke tu ke hau kau tamai ai puanga fosio ki ai ke na to sio fefe ko sfai sio o mahino ai ko hala whakawaka ku mahino ko kananga ko ai fine matua ko hala ko hala mahino e o ko ke to tai mahino a hono lele ko ke langa ko me beno ku hoko nai to ai na toloi ai u project ni ka wa fra lele ke fa mahako ewa mo panga na mai ke fa ke langa ngawe ka kai fefini pe mo panga I he moi wa project ai ki he tan hala pe mo ngai wa fu la va puna ke to mai he taimini ke ave ke fa mo fakaka kate pa setia go hala ka hokwa akan tu ke taimini ku to pe ngai ngai fra pe pa ni pa na fa le fra mo oni ko os mahino ye hokwa te ngawe ye tauni pe Digo ko September be ko kamata ngawe ya na o mai fo ke puranga ni to ene konga na ko ke ngawe ko 1 million na kamata ke ngawe to hoko to lele ka ka ngawe ai ta to ko ia mahino apito ai hange ko ke fa matala ke mahu inga ko ia ai halfa ka ba fe ka inga e wa he hono toloi ko langa fare mahaki ka lawa ke accommodate te panga ki tano ha ki he la ko ia na mai fo sabe da go si na mal tala no ape pa ama ke tauni pa mal te tala no ape pa te fai pe mo tala no mo mi sta pa nga ko to ngani ko ka we ko pote ko ATP e ala toloi pe ngai me ko ni kai hu va ve mai pe ta ka ko ai bi fa ka ka ko fai ma ko e wai lava pe o pinet ko sai fo ki ko hi ka ma to la ma to si o fa lele ki fai ma ko e wa ki hono palan fa lele pe mo e nga ko ne kai se fini ka kono moni ka fa lele le langa ye o hala fa ka va ya matange lele ko o lai pe pa nga ye ngai sino ko ni ke to holo ke hoko te nga o te hanga ya motu ko tu foki o guai foki mo pare mahaki vava una talanoa o guai tokoni ki ai ka ko mala wa puna o ku na ta ofi foki project ko e fala he mala wa puna I he makatuunga mo uhinga ko na mo o mai o te ai hapalani ki he no to fala he ko mala wa puna ke fala international mala wa puna wa upe ku tatari be project ko ya ki ka ha o ke to fa ha kai ki ai kone mahino ka taimini ai ko mala wa puna ko o ewa ba mo ha pai nei to ai fo o le anga o to resurface ke fe ka ani ka nei te ke ka wai hano fa lo ai gui fa ka e u ai ki hono hike mala wa puna ki ha fituang mo te whakalahi ai ke hoko e hala mala wa puna e u ko mala wa puna tarifaki ki ha ke whatamaki mo ha mea e fie mau ki tonga tapu Hapaia na e whakau ke no whakaloloa mo no toi whakamatolu ange ko hika lava hawakalahi o tōki. Ko vava, ai ko mea tatau peki vava ko hiko, alpe taimia mo lahi ange a ngau ke tak mamata mo ngoue mo ngai me pe whakapisisi I vava. Ai whi mau ke whala. Ko ngau ko ke ngai infrastructure pe hanga malawa kapuna wafu mo halapure ange. O ko ke whaafaya mo private investor. Ke hao kau tahe tamai, tuku mai ke maha matoria o ai homo hala. Homo malawa puna. O whaia e he ngawe e puranga e pa mo ngai sino whawa puranga ni ki tokoni ang ko World Bank, Asian Development Bank. Ka pai kai whai mo whonua ang ko Siapani, o Australia ke EU. Atam ko kuai ha private investor talamai, o koe mau whaang iau miliona ke whakalele a keni pa. Kai mai whamanala e whapuna ke mau whakalele. O kaki wha aipe he ia.
Tu bege ke pulanga pa mo to kon e fangi fonu ai ke no tau to ngai fonu la la ya kon ngo Australia Amerika me fa tari be na to le my private investors ka fa ya e tu ngo pa ke na fa na to le due diligence check ye ngai ka ta ha mo oni wana pa anga mo oni e fa ke nga mana tu ko fa ka fo holo e ngai pa anga kon na to tari la ge money laundering o hu holo me pe he tu tamai ka tamai o ge ma pa anga ni mangya milion na ma pulang hotel te mo lawa to kon ma mutul hatia milion Koi. Ko tai mia ko alu takai holai ka fo pa anga o fai ngai nga na mana masi e pulang ai ko ni ha ka tu ngape pa fa fo ki pe me ai ke ni ma pulang nga ka ho ka pe atala no ke ngai mala pu na ngai ka ta to ko Koi. Tai mi tata before ki ton paremi aku asma he i ongongo ano pa mo oni ko ia pe ko area ko mo se apani e puleanga paremia pa mo se apani fa funga ko e puleanga ke fala ko e terminolo ke tu unga fa va puleanga nge i fu moto ko tu ko ta ia nga hili fa of ia ku amana kile ke ka kai ka pa e lava fa hoko ko talo pe ta terminolo nga ta mai ko ka pa ia ta impe ko ha tu ko ia ai area ko ni ko fi taimi o ku hanga o ku whanganga e wha hoko ai ngā ue koe ni. Ai ko ne tu ko na mana mo sio pe ngongo o ku o sai fa mo oni ko ke fai ngā we. Ko e ta ni fi han fai ko tala no ai. Pa ko ni ko loto ina sia pa ni ke na ho ko. E ko ina e ngai pa le mai mana e to ia ha sio ia ke li liu e tisai ni mga me pe na ke fu ma fa na sia pa ni ko ai pe. Ngoni ama ko ke ta ni na ai le ke o te fa ai pe tu pe ki sia pa ni na fai ko na pa anga ngā we ke fa mo fai. E ko terminolo ko no tonga fa ko nga we termini ko langa pe sia pa. Ona loto ke whakalele pa mo tau toki a we ni ko ke tunga buia e bridge pe ko hala ko ke alua e ka pasi se ke wakapuna. Malu me la malu me uha hoko fa tamaki. Pa ka ia e langa ko ni. Pa ko tu e toki turi mui le vata to ke ngai fonu ni na usia na to ke le mo ko. Mo te fa na le yang a loto terminolo e sai ai mo maluang mo fa no mai pe ke fa o vale pe ku hu ngai me ai hu atu ia ko ke ma wi security loto ngo mahafu gona na alu pe ia hu alu ia to i lo ia fis la va pe ngai fe u aki he poda pe ngo mala va puna na atu no ai ko ni sia panito maluang mo fe unga ki ngai fe ma ko a honi ai mala va ai ko tu fa lu fu ngai mala ko ngoniwa si mau ke te mala ko na mala musie pe ko antu fu ke ta ni mi ko ta hoko mai ke nga hilao ko tu mahino ai tala no ko ke nga fala kala ko ni ku ta si tala no ke ai ko ta hilao o ku fai hono tala no i a honi pe ku fai pe ta la nga yo o ke nga ke to hitangi na so ho ki he office palasi ai lao ko ki hono oange ko ia o potunga o ki muri ke fora malu ko ia i he ene afio pe ma ka poa te ko ha me to ki fora hoko ai lao ko ni a ku ko u fe hu fo o mai i o hake a honi ange o fai hono talanga i ko nga ko tau lili politika ko wa fe hongo fulu hange i he bakai ani i ko ni ku na hanga fa nga ilahi ai fo i lao ko ni hono to e fa foki ko ia peko hala ko ale fa foki pero no o ange ko ia ai potunga ko ni ke fa malu i hene afio pe he ku hange tau holo mui me he demokalati pe o ku ko ke tau fononga i he mena e tofol fola ke to po nima pe ko tofol fola ko na to po wono na ne o mai ke hoko pe fa le fa economica wa demokalati fa i he tafa fa economica o ku fe ho wakai ki tafa ki ko ia nga hi viu ko ni ko hake e kakai ko ina mai fu lao ke fa básica ko hono fa lao e nga tu lo tonga fai pe ko minister for na face ko ai que tu ko a historia ko le mai nga fa pulenga na ye pe minister for na face ko ta hiva val ngo fulu da fit ngo fulu na fa ta pe office pare mi ai mo for na face i he office peta and now we go prime minister's office in foreign affairs pe a mai ki he val ngo fulu na e fokotu ma wa heleva a ministry of foreign affairs ai ko for mi sai ai ko tampi nisko tu poto ai ngana tu po nima kin George
o ne hoko ko minister pe hoko mai pe ko tamatui ko a ni na minister ke Foreign Affairs ko ne ya pe mo to taha ko tu tamu pe tu po na minister mo ya ke Foreign Affairs ka ko to taha ko en ngawe pe Foreign Affairs ya ko ako sita finianga no fo ko tuina e tai mitana hoko ko minister ke Foreign Affairs wa mai ko ki he a ni pa ko fa muy taha ni a fiki tau toi kamana ako ka minister ko traditionally pe helele mai na appointment na to hetu e ko ni su to nepe ai ko nyama ko ke lili ko wa no hongo fulu na wa tu le wa ka minister me fale le ka ko time ko wa tu ai ko hata ha ki Minister of Foreign Affairs ko hono winga ko e malu o ngau e fra diplomatica ki to pulanga ko to luhiva ko ni su to ni o ko he malu e ne afio ko to luhiva ai dem ko wa ta minister ke fa ke ngau e ko i Foreign Affairs bo nga ne fra diplomatica ki to pulanga o pa ke fa ta la nome ne afio ke ta le legi ne fa ko fa to aga ne tume tai minia ko hono whakalau i bua nei ngahi mea be o si ai be ia i he structure pa mo operation ai ngawe ko e fonua ko kum tolu vau ne tala mai e ia ai ngahi mea ko whakahoko ko whika aku mo tau whakafotunga ko ki tua pule anga a hono whai ngahi talite hono whai ngahi ngawe ki tua pule anga ko office ko o ngā ki muri pe Minister of Foreign Affairs ko tau office o whinga ake mo ngahi office ki muri o koe ke ngāwe Foreign Affairs ki tonga ni ngāwe ke tau ngahi mea ki muri ana stu pe ia ai ko kup tolu hiva ko ni suto ni na ia pe ia na mahino pe ia ko fatongi ia i he malu ma fai fa ko ni suto ni afio ke ni hanga fai e tau ngahi ngāwe ko ki tua pule ngai no ma fai ngonga na whakafo mai ia he ngahi taimi o ange pe ki he pare mea o a hoke ne puke pe fatongia ko ia pe au mai ke ngai pulanga ni ko to mea o ave ki ha ia taha ngal de ne fai fa le le fatongia ko ke ai tu ko o ku ave leva ai ku li leva hingoa ia me Minister of Foreign Affairs ke His Majesty's Diplomatic Services ai ko li hingoa pe ko fatongia ke tu tatau pe ia ko la ko ni ko no whakalau ia o ngai fatongia ko ia ke he malu o halau i he malu e konstituto. Ai ko rewa ai poate ia ne fai hono toka ngai ko ngā ue ko. Foreign Affairs mo fotu e ngai lakanga mo ngai office ko i to pune anga. Ai ko no from ko konga ni no from ma bobu pe nai e ngai mea pi ku yai pi ke fa ko ke nga. Ko na ke ya ha ka ngai ai me ia ko ni ke fa no fe ave aki holo me. Ma fai ko ma fai ko ai ko tu mai pe ku ai ko tai me ni pe no whakalau i pe on ke whakahoko lele ia whonga lele yang e tau ngai ngau ki tu apule anga ai ko no mai ni lau ke ni whakalau e ngai ngau ko ta whaaki ke immigration o ku webe me ho haki ai ka ngai whanua muri whaki muri ni o ku ai be ministry ia immigration ma wahe be ia me Foreign Affairs e ngai pule anga ka pau kulalahi angi ai fe alo aki ia ka kentunga ko kuia tonga mo tau ki to lahi o ku iho bakai ai o ku te ki time ki tau mawahe tau immigration da tolo o potunga mawahe pe ia me he e tau Foreign Affairs ko pau ke na alfa ta pe na wa i he ta fa ko ko na alfa ta ha ko nga ko instituto ne ngai kupu ko ange ma ko me ko ki immigration ba mo nationality ko me bu na tu be la ko ngo nga we fa e Minister of Foreign Affairs e ko ngahi mea whika o kia mo tau ngahi ngā whaka diplomatica mo o mai whakaata ka kai ke nau hoko koe ka kai tonga pia mo hono toka ngai e tau ka kai o nau hu mai ko tau whanua mo hu koe ki tua pui anga mo ngā ke tau mea whanua koe koe passport ai ko no mahu inga koe ke malu koe i hawha hinga sino pe he koe uhinga pe ka i he ne tu koe o aho nia ko no whamapopo mai he lau ia koe ni ai ngāwe koe ki whaka malu pe te toi lago ni pa hape ai e liliu e minister ia koe ki immigration pa minister ki Foreign Affairs ki he nationality ngai me whaka ai koe ngai ngā whaka konsela whake o whai koe tua pule ke whai ia i he malu pe
Ministry of Foreign Affairs ka gui fo kita miniko His Majesty's Diplomatic Services. Don palimia ko ta taimi ko tui mahalo ko to peta minite u. Kau ki hanga mo o ki o ato mo ki foi fehu ko no mai me ta ko ne tau kau panongo ke ta ki fa o se ki pato ko ato ha taimi ka pau ko ha me ma va ko loto ke fa tala no ke. Ko ki fehu ko ne o mai o pehe ko ki e kange ke fa fonga ko ha o to tong pa anga security ai pure anga e taimi o te pitia ki ha contract ka ki hange ko no silani ke ko firma o pe insurance. Ai ka piti ke he ngawe. Ko tu ko fe hui kwa he line ko. Ko e ko fo nga wi atonga o va o fi be fu nga hi me pe nga fu nga no sila se. Ai ko me ko ku nga ki procurement regulation ko nga tu ni ke fight procurement. Ka kwa nga ngawe o firma ke fa va pa ko le fa ata ma ke ta kumpe hata ha ke fight mo o mai to ta ha to no. Kaya dan tau ki mo ko ke mai to ta ko pa na asfai hono civil na ba ko pre-qualification. Ke mai no ne ma nga mi nga we. Tau ke fe nga ke ne fai fa va. Hanga dan ko to ha. Ma fa au hanga covid. O ka ke ta tau me dan no mo lo ke tu wa ke nga mi pa angere ba fala la ke bulan ko a ho ke na fai fa le hono. O mai hanga to ne ka kai fa ke. Kaya dan ko ata mo no mo. Ka paule ko ngawe ko ia o kuia I kaufe au hiki ai pa to tonne ke tu waki. Ko to tonne ke mai hanga tona ta. Pa ko atu le vai atu waki pa ko ngai ma tu nge fai mai ngai talanga o e ngai me pe o mai ko pe no lo ke le fai ono asesi talanga o ko ia I he faka me nga o e ma tu nga faka pa anga. Ngai me pe pa sko apa to fai le va o ang ke to ta ko le ta nge fa ko nga. Ko fa ta me ni mau I. O mamau fu ke o hinga ia ko o hinga to tonu ke fai ko no mamau. Tam ko na mau hu mai ke pulana mau hanga o figa nga I pun nga ke na o mai nga I. Ke si ko na mamau ia ai. E tu ni ko procurement. Pana la. Pa ko ta hai o hinga na mamau ia. Ko verbal direction na minister ke fai ia ka to ki ai. Ko e procurement ia ki me. Ai ko ngek mo ai saliote ia I ho sianga le fa hanga fa ta o hoko e mau ia o lele ngawe ia he fo nga na ke sivi fa lele mo me ngawe ko ke tau mo hanga I sino ko ke totonu ke au ke fa hoko ngawe o hoko ko mo po mo fen ke fa ton a ki pe ai lao ke sio ke ka mo ma fai pe ton fa lao ke wa mau na hoko ke fa ke Ka tu fu ape me ke ngai me ko nga ki ko musila seria. E piti ko ke nga. Koi. Ton pale mi ma ko du ko nga ia ko o si da taimi ki a honi ka te o atu pe fa nga mari ke nga ka kwa me ku ka ke mana tu ke e ke atu ka ke loto ke fama opo ke ta programa honi ai atu pe fa nga mari ka te ko ka to ki hoko atu pe ka ha u fa nga mari Ko na ko I Brisbane he weekend he conference kana fa ka tala noa pa na u ma o fa mari mo fa ta ba mo tong community ko I Brisbane. Ka fo ke lava wa ma to ta ko to ka fa ta pe. Kana ma mo fa mali ke ma tala no ke ngai pa le mo ngai issue mo na ofa ko tau fonua. Mo na fa amu ko tau fonua ke fa ko le fa tongia ma tol mo fai to ton mau fai ko mau tu ko ngata na loto pe ke to kon ki tonga he ngai me ko te na wala fai ko ngai pale man na to na tangia ki tonga ko ke fa hatari mai ngo me fa mo kere hinga ke ngai me ton ke fai ngai tu nga we li ngai me ka lava mai ngai me tonga ona talampe na to te fai pa fa tongia ko li pot he pule ngai Apa ngai mea ko lele lo ton pe ke fakau ka ke hapure anga ya taimi ke ngai mea pe ko ito la pe ka tonga no fomuri na ke ofa pe ta fonua no ke fi to koni ka men ma nga solo
ai fai fa le ko fa tong ngai tonga kai lava e fito koni aki mo langa hala fa ka kawa e maha o tonga ba ka kai tonga ma no fe tu pu nga ke fai e toko ni o yai ai fikau aki mo ma fa na fe ungai ai fikau aki ko ya kai river ke fa pa va mo hoko mo fa no no foi muri ku nga me hoko i tonga fa tupu ho ha ai ga mo tonga fa tupu ia momoko e loto ia mai ki te whai hawhi e tokoni ki tongi. Kau totoni e whai le lei tahaia e hapure anga pe e he pure anga. Ki whamahu inga e ka kaitonga kong nofe tō pure anga. E ko hiko tau ko tōna o mai ai koloa mo i pāanga ko tu veko o vai taha pilion na heta. Pako nau mahu inga e koe koe ki e kakai. Pako e uhinga e mau whai polo kalama to e ngahi platform pe. Waha kakai na nofo i ulope. Kakai tonga. Na nofo i tawhahi. Nofo i motu saute o nusi lāwe. A whanua i esia. Na whanongo le lei mai pē ki ngāwe whakahoko e puleanga. Pa mo ngai parapale ma ko hoko. Pa mo e ngahi fie mai koe ke tau ngāwe whakataha ki le lei ai whanua. Koi. Mahalo apito tokon palemia ba ufa mahalo atu i he lawa ke whawhai maari e ho taimi ke whakahoko e proklama o e hon. Ko tui pe ulahi benga he taimi ke hoko mai ka hau te toki lau pe o hoko atu o no update ko e ngahi ngau e whai. Pe mo e whamalo atu e ke tokon palemia. O whātika te koe pe mo e wholau whahauko taimi ki te whoke e ki tonga. Mahalo apito sa. Koia. Whamalo te kainga i he lava koe ke mō mea mai he tau proklama koe e whiawhin. Pea mo e tokoni palemia. Toke tātani ala. Fus malo ki lava whahoka tika tika mō tolu. Ai proklama maho inga koe ni. Lava ke update atu. Ai ngahi ngā ue kotoa pē whahoko e he pureanga. Kia tika mō tolu ai kakai. I he tau mua koe ia ke lava whai ai whihoko taki. Pea wha mahino atu ngahi whatongia kotoa pē. O ku lava ke nau ngā ue ki ai ke turi fua ke ngahi ngā ue koe nau whahoko. Pea mō uilo ai pē ngahi tuunga kui ai. Ngahi isiu koe aku lava ke reisea ke i he taini mi he whikaki mga he tawha ake ke he pē. Ka ko tui koe ngahi proklama mahu inga pehen ke tautau te whito ki hono whakahoko atu. Hangantonu pē mi he tokoni palemia ngahi whakaukau mo ngahi mea hoko i he pureanga ke lava ke tau ilo ki ai. Tautau te whito ki tau tolu koe aku tau whapae halo he ngahi whanua muri o ku aungalahi apito ngahi proklama peheni pe lava ke tau update ngahi ilo kotoa pē. Oku tau pia mau ke tau ilo ke ai he pureanga. Aku whamalo la het ke te modol ho mo mea mai ke tau proklama i he poni. Ko tui ko pongpongi i he taimi walu anu silani. E whahoko atu ai proklama ko ia. Whatwhanua fo o pia mo e ki Minister Policy pia peheke ngahi business ko ia pureanga. I he taimi hoko ai walu pongpongi a pongpongi. Mo toki mea mai ai ka mo pouria tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.